Mayap ayabak po kay Kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayong yeni ing banal na misa para king Merkoles ning kalimang Domingo ning pangasubling Mebye. Iyabetala naman kaniting misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Alice Magno, Amelia Bonifacio, ting kayang familia, Annalyn Miranda, Arnold Zabala, Bagtas family, Carmelita Milet Vergara Ocampo at ingkayang familia, Dalia Dizon at ingkayang familia, Emily at Annalyn Pare at ingkayang familia, Arlinda Garcia, First Calcutta Foundation Incorporated, Jesus Torres, Marisa Tolabing, Merly Bautista, Merlin Ferreira Sabella, Mirna David, Orlando Gatdula, Sheng Pangilinan, St. Ferdinand Medical Arts Building, St. Francis Academy, Tulabing Family, Mariel, and Nimrod. Para king kayadwanan ng Asuncion Sampang, Danica Lacayanga, Donald Paul Dizon, Estrabilia Santos Family, John Kenneth Nuki, at Valerie Apol Balagtas, Lenny Papio, Dita Guanlao, Myla Victoria Amorao, Marciano and Clarita Arcega, Mirasol Ahos at ingkayang familia, Pamela Nicole Pelayo, Vincent Christopher Pare, Early Garcia, Daphne Hipolito, Marites Hipolito, Manabat family, Isip family, Bonifacio family, Anisete family, Rolly, Franz, and Jerome Isip, Abigail and Nico Pangilinan. Para kingkebaitan ng Arya Asadillo, at Lita Guanlao, at Russell Joshua Dilio. Para king malagwanang kapaldanan, Angelita Valencia, Angelina Pelayo, Brother Bonnie Ganya, Cons Quizon, Donna Katakutan, Evelyn Dungka, Flora Quizon, Florencio Garcia, Helen David, Herna Sampang, Julieta Balagtas, Orlando Serrano Sr., Renato David, Victorina Galang, Winnie David, Policarpio Manabat, Kay Gonzalez, Fernando Manabat Sr., Angel Basilio, Girly Alvarado at Rico Trajano. Para king kaladwanang Francisco at Felicitas, Janicet, Jean, Jesus, Jerwin, Joel, Jose, Mamerto, Felisa Isagani, Maxima, Leonila,
Roberto Remedios, Carolino at Dingmaldang Kaladwa, King Purgatorio. In kakatamo pong kapag masusyan ning banal ay Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ronnie D. Cao. Abe-abe tayo ikantangeni ing dalit a pamuklat. Abi-abi, yang pangiting balalamisa, banadwan, grasyang makibat ka rin kaya katamong kanya-kanyang kayadwanan. King lagyo na ning ipa at ning anak, at ning espiritong banal. Amen. 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 Inginu mantabeyo kaya kayo. At ke kanti mo rin. Maya pa abak kaya kayongan. Maya payabak po among. At kaya kayo mga kakalugon, makira kaya kimisang iti, darahon kaya tiking radio station ning RCSM San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Misan pasang magiyang kasangkapan, bantanggap tang grasya. May pailalam ngayon king kaburihaning Diyos, ding kaya katamong kayadonan. At king mitmong kapakumbaban pa siyag tamo yung kaya katang kapanisyan, banting upayang misadyatat maging karapat dapat magmasusi kaleting banal na misteryo. Aminan ko. King Dios, Ama pamakalulo, at kay kayo kapatad, huling mikasala kung bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat kusanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapu ko kang nuan na Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Dios, aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayapaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, King Bie, alanangga. Amen. Gino pakalulo. Gino pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Gino pakalulo. Gino pakalulo. Manalangin tamo. O mapamakalulong ipami, ikay misusubli at malagod, king kalinisan daring pusuring anak mo. Ituntun mo laking dalan na painturo kaya ka ring talasuyo mo. Banring sablang linigas mo king dulumning kailan kasalpantayanan. Kapilan man ela kawani king aslagning katutuan mo. Iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo. Ang mabibiyempon mag-ari kambemo king kametunganing banal Espiritu. Dios manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. Ating mapilan kataong menibatan Hodeo. Di natangla ka rin Antioquia, at pingmulan dan tiro ka rin kapatad ing anti kanini. Eko malyaring miligtas, nung kayo tanggap circumcision, anti mo ing adwaning batas ng Moises. I Pablo at i Bernabe, mahigpit lang may kibadbaran at may kiyargo karelo, tungkol king pisasabihan na iti. Inya, may pikayari king i Pablo, ampon ni Bernabe, at ding mapilan pantaw Antioquia,
kailangan lang munta Jerusalem, ban makikit karing apostol at karing makatwa tungkol kaniti. Inyali na kadla bilang tubod ning kapulungan, at kimpamandalan da king sakop ning Phoenicia at Samaria, pe malitara no makanano lame nga kumberti ring pagano. Iti minye maragulatula karing sablang kapatid. Inyang miras la Jerusalem, matula noon tinggap ning kapulungan. Antimurin ding apostol at ding makatwa. Pe malitara karela ing sablang depat ning Ginu karela. Dapot ding mapilan karing talasal pantaya akayanib kim pangkat daring pariseo, tinutula at ngara. Ding pagano, kailangan lang tanggap circumcision. Sukat lang iturong tupad king batas ng Moises. Ding apostol at ding makatwa, may pulong la barang suryan iting pisasabian. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Mesaya ko inyong sinabi ra kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Mesaya ko inyang sinabira kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Mesaya ko inyong sinabi ra kanako, tara, muntata mo king balening Ginoo. At ngeni at syutana, makatalakad kilubding pasbul ning Jerusalem. Mesaya ko inyang sinabira kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Iting Jerusalem, kanayon ng tangalan, kasanting na, kaayos na kimpangalari na. Karin pupuntala ring dayi ning Israel. Mesaya ko inyang sinabira kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Antimo ing utos king Israel, ban pasalamat king Ginoo. Karin, ding ari ning Israel, magluklukan la ban mukum karing karelang sa sakupan. Mesaya ko inyang sinabira kanako, tara, muntata king balening Ginoo. Parangalan tayo ing mayop a balita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing ginumantabeya ke kayo. At kay kantimunin. Pamamasang iba't king mayap abalita, agpangkang San Juan. Ligaya kay kao Ginoo. Yesus nga nakaring kayang alagad, ako ing tune tanaman awubas, at ing ipaku yung mananaman. Pupututane ing balang sanga kong mamunga, at kakaltasane ing balang sangang mamunga, bayang lalo pang mamunga. Malinis na kayo ngeni, paulining amanong sinabi ko kaya kayo, manatili ko kanako, at manatili ko kaya kayo. Ing metong asanga, yung makapamunga king sarili na, makapamunga yamo, nung manatili yang makatahid king tanaman awubas. Nung eko manatili ka na ako, eko makapamunga. Antibang sanga, makapamunga, nung eya makatahid king tanaman awubas. Ako, ing tanaman awubas, ikayo ring sanga. Ing manatili ka na ako at ako kaya, mamungayang dakal. Uling ala kayong arapat nanuman, nung makakawani ko kanako. Inge manatili kanako, mangariya king meto nga sangang miugse at langiya, dinganti kareting sanga, titipunan la, at yugse king api, at madulok la. Nung manatili ko kanako, at ding amano ko manatili la kaya kayo, adwan nyo itang nanumang buriyo, at may pagkalub kaya kayo. May paligayin yung ipako, nung mamunga kong dakal, at king makanya na paralan, maging alagad na kayo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kay kao Kristo. Gaganakan kumisan pa. Nung makananong imebasang ebanghelyo,
may mayang inspirasyon kanako, adong pulot metong ng banwa ing milabas, kabudya pong seto, ketang panahon na ito, 2005, talaga nako, ban maging director ng Archdiocese Commission on Youth Ministry. Yang formal ng inanunsyong apong seto na palitan kay Among Jess Manabat at maging director na ng ACYM o Youth Ministry with Healing Ministry. Kaibat ng recollection kanita kapiesta ng Don Bosco, St. John Bosco, patron na rin kayanakan. Lepitahan ako ng kaklase. Buli namang ibing maya pa oras pero ingamanong ginamit na condolence. Among balo ko malagwa in keng youth ministry. Young people, come and go. Makanyang keng ikiting inspirasyon ng may basang ebanghelyo. Mamayang panagkat nung makananong manatili king Ginong. At kambi na rin kayanakan kanita itang inspirasyon, yung mitulak ka na ako, at asulat kayong metong akanta, ay maging ACYM theme song niya, at king saup ng Kong Ray Quezon, kaya yung minibatan ing sunis o ing musika. At kambi na rin yung kakalaguran ni Frankly at Sheila, nirecord miya kanita iting kanta, kitang home studio na ning Mangobie, at ito Big Ben Escasa, kaya ni King Dolores. At mayapan yung misan kaya pang idake, madalas siya kanyang maramdam ining kanta uling, din kaya nakan King Archdiocese magsadyala keng November, maganap ya ing AYD o Archdiocese Youth Day. Ay nung yak magkamali, at siya kanyang King Host Vicariate ing Youth Cross, nung ka rin na siya naman tang Relic of True Cross, at mamisita ya ka ring parokya. Kaya namang tutuking bulan, lumipat siya kaya kami, King Vicariate of Virgen de los Remedios. Anyarang kayanakan, potang salubungan de ining Youth Cross, daki na ning programa, makakantaya, kabang titerak de rin kayanakan, iting dalit manatili ta kaya. Inspirasyon yang iba't king may basang ebanghelyo. Manatili taking ginukapilan man, manatili yanaman kakatamungan, yaing pagsantungan tamu at sikanan, itamungang kayanakang kapampangan, makatayid taking ginuwanting sanga. Kaya nakang kapampangan, ginuwanting sanga. Maging sagana ing kekatang bunga, atintang agawa tututang mipala, ing sablang bage emuliking ala. Manatili taking ginukapilan man, manatili yanaman kekatamungan, yaing pagsantungan tamu at sikanan, itamungang kayanakang kapampangan, kinganuan sa blating kaganapan. Lalo na ing tulang pagdulapan, ulining lugod ning ipang kaluguran, makanya nakata namang liguran, manatili taking ginukapilan man, manatili yanaman kekatamungan,
yaing pagsantungan tamo at sikanan, itamo ngang kayanakang kapampangan, alanang migit king lugod ning Ginoo. Dinawon na ing biyena para kay katamo, itaman sa etami kakuno, luguran tayat mikalugod tamo, manatili taking Ginoo kapilan man, manatili yan naman kay katamungan, yaing pagsantungan tamo at sikanan, itamo ngang kayanakang kapampangan. Manatili taking Ginoo kapilan man, manatili yan naman kay katamungan, yaing pagsantungan tamo at sikanan, itamo ngang kayanakang kapampangan, manatili ta kaya, o kayanakan. May kaditing dalit, mo para karing kayanakan. Nune, kaya katamungan. Uling yung ginumis mo, may nga manuya, king ebanghelyo, kaya kiwangis ting kayang sarili, anting tanaman na ubas o pun a ubas, ating ipayang mana naman. At itamo naman, ding sa nga amayaos, mamungang dakal. Manatili ko kanako nga no, manatili ko naman kaya kayo. Ating meto nga sa nga, makapamungaya mo, nung makatayid siya, manatili ang makatayid king puning ubas, at yung makapamunga king sarili na, king nyasat, panagkat nagkakatamo, niting kapag masusyan, kaniting pamigunam, ing papanatilian tamong makatayid tamo, king Ginoo, anting puning ubas, at kanita, may kapamigatagon, ing pasipamunga tamong dakal. Babi kaya kaniting pamigunam ing pabakaliyamano, agay katang pigugunaman, manatiling makatayid anting sanga, king puning ubas, batang makapamunga. Nabingi king mumunang pamigatagon, may kabuo ng meto nga BEC cell, ketang meto nga subdivision, king parokya, keta king Bridge Point Place. At kabang makikiramdam ko karining magkwento, kumustahan, karin kaya kasi kuwanan nung nanoing maging lagyunan ng grupo. Iti na kanya ng panglabing limang BEC cells, king parokya, kaya benoretang core groups, king parokya, at pati kareng adwang lugal, adwang chapels. Pakikiramdaman ko na rin magkwento at atin lang pare-parehong karanasan. Nung atin mang kapagsubukan, pero may natili lang matatag. Ating metong yung single mom niya mo, pekikwana na lang pepag-aral din kayang anak. Ita namang metong may kawani lang may asawa, pero rin kayang anak talagang pepaboren. Itang metong for 18 years ining kayang anak at inyang lupus, tahimik ko mo nga na, pero silently, may babayatnan ko, magkasakit ko. Pero ating metong mo namang sinabi, balo ko na nakataman paboren ng apong ginungana. Anya, king ba ng tao di ingin na pagkong lagyunan ng grupo Fortis. Yung buri ng sabihan, strong, brave, firm, powerful. Natin mang kapag subukan, pero agyo pa ring arapan natalampasan. Pero itang magpalalam kayong lagyuning grupo anting Fortis,
itang kapanwalan, kasi at siyang Ginoo. At kawangis na ning panagkat na ning ebanghelyo nung manatiling makatahid king Ginoo, anting puning ubas, itamo itang sanga, ang makapamungang dakal. At iting kayusan kaya katamo, ikatulanan ng ipa, ing mamungatang dakal. At king makanitang paradan, maginakatang alagad ning Ginoo. Ako, ing tanaman na ubas, o ing puning ubas nga na ning Ginoo, kayo ring sanga, ing manatili ka na ako at ako kayo, mamungayang dakal. Uling ala kayong arapat na anuman, nung makakawani ko, kanako. Ing manatili ka na ako, mangariyang meto nga sangang miyugse at langiya. At detiring titipunan, yugse, king api, bandulukan. Adwaning Ginoo, manatili ko kanako, ading amano ko manatili laki kayo. At kanitay tang adwan yo, may pagkalob kaya kayo. Adwan ngayon grasya ning Diyos, batayang pakibatan nining panagkat na ning kaya katang pamigunam, kaniting misang kaya katamong darawon, manatiling makatahid, anting sanga, kingpon ning ubas, batang makapamunga. After 21 years, manatili pamuring panagkat, lalo na karing kayanakan, ing manatili king Ginoo. Yes, people, young people may come and go. But before God, not just the young people, but all of us, despite life's difficulties, we must remain with Him. Manatili ta kayo. Manatiling makatahid, anting sanga, kingpon ning ubas, batang makapamunga. Makanya nakatang agkatan ning Ginoo, kambya na rin kaya nakang kapampangan. Manatili taking Ginoo kapilanman, manatili ya naman ke katamungan, yaing pagsantungan tamo at sikanan, itamungang kaya nakang kapampangan. At yan yung kaya katang paglasan. Kawangis na rin kaya nakan, papalyaring atin mo namang makatwat anak, alto lumbog, at siya ana ng atsyo, ana ng ala, anya mayaws tamong manatiling makatahid king Ginoo, anting puning ubas, at itamo ring sanga, ing mayaws, pasipamungang dakal. Manatiling makatahid, anting sanga, king puning ubas, batang makapamunga. Talakat ko ngayon para king panalangin ding malda. Ing Diyos ipaying mananaman ubas, Kristo yung pun at itamo ring sanga. Adwantang mitmong tiwala, ing dibinong bieban, magus, lubos-lubusan kaya katamo, nga tamong manalangin. Jesus tunay pun ubas, papanatilan mo keng makatahid kaya ka. Jesus, tune pun ubas, papanatilyan mo keng makatayid keka. Para king banal a kapulungan, ikalat no sana ring kayang sanga, king mabilog ayato, at atayid ding sablang tao, ban mikabunga lang manatili, angga king be alanganga, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus tunay pun ubas, papanatilan mo keng makatahid kaya ka. Para karing mga lakal, kapilan man sa, ero pagsamantalan, ding manyali, para king pansarililang pakinabang, ipanalangin taking Ginoo. Jesus tunay pun ubas, papanatilan mo keng makatahid kaya ka. Para karing sugapan na king drugs at alkohol, makatag mula sanang maayap atawo, ang makasawop lutas, king karelang problema, balang makapagbalik king pangasalese ning pamibyebye, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, tunay pun ubas, papanatilan mo keng makatahid kaya ka. Para kay katangan, binata sanang makapisan metong kang Kristo, banding tao, abalura,
ing banglo ng Kristo, kaya katamu, potang akay arap tala, ipanalangin taking Ginoo. Jesus tunay pun ubas, papanatilan mo keng makatayid kaya ka. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong Arkidiocese, at ring kapagnasanda ring magdebosyon king Nuan Mariang Birhen ning Fatima, iulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyangon na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Jesus tunay pun ubas, papanatilan mo keng makatayid kaya ka. Oy paming at subanwa, maralas mo kaya sanang kakaltasan bakeng lalong makapamunga, ipagkalub mong tanggapan miing kaya kang pamangaltas, king mitmong kapasalamatan at lugod, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manalangin kayo kapatad baning dawon tamo matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ting mabilog ng banal na kapulungan. O malugod ay pami, apamatulan da kasana kapilan man, king kapamilatan dareting misteryo ning pangakabus, baning manatiliming pamagpakabanal, mamungang alananggang tula para kaya kami, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimurin, itasyo lareng puso yo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat tampon matulid. Tunay pinkarapat dapat ng pong matulid, sukat ang pong makakabusing puriyan ng pong pasalamatan da ka, kapilan man ng pong no ka rin man o Ginoo. Lalong-lalo na, kaniting panawon, amiyay ni Kristo ing Paskwami, ampat yung tunay kordero milalako, king kasalanan ning yato, aking pangamatian aking krus, dinupig na ing kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, sibli na naman ing biyemi. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tok ng ngamingan pupuri.
Ikapining banal o himpa, ikang sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu munti mo titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yeso Kristo, at atandanan mi pa kanitang bengi mi pagtaksilan niyo, at bayo na kusang dubdinaon, ing biyan na king pamaylasan pon kamatayan, no? Kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti ka ring disipulo ng aana. Kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kadis, pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, dinwang niti ka ring disipulo ng ana. Kuwanan niya iti kayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayot alananggang tipan, amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kaganakan mi o mapamakalulungib pa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kay ting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kami matampang talakad arapan mo't sumuyo kaya ka. Kami ngan sanang misulusulok ing katawan ng pandaya ng Kristo, tipuna na kami ngan timong metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o ipang banal kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambyan ng Leo ing Papa mi, i Florentino, kaya kaming Arsabispo, Adipasyano, kaya kaming Arsabispo Emerito, ing Kapariyang Kabampangan, ading sablang pariyang pong diakono, ading sablang susuyo, king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman din kapatid ming minuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ng pangasubling mebye, king pakalulumoy dala mo laring pakamalan ming miyang ubi, at ding sablang miyang unabye, kaya tamasalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kami ngang karapat dapat magkamit king biyala nangga, ban kambiyanin mo na Virgen Maria, induning Diyos, kambiyanan San Jose, ing esposo na, kambiyanin mo na apostol at kambiyanin sablang banal, ami biyabiye, kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panawon, apuriyan ang pon apaligayan lakasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan,
manggaman king alanangga. Pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Anting anak ng Diyos, marapat mo'y manatili tamong makatahid kaya. Dapat anting may kakapatad, papangintuliran tamo namang manatili tang makatahid king balang metong ang gana karing aliwa. At iti yang maging dalan ban mamunga tapang dakal ay katulana ng Diyos at kaya katangib pa. Paus taking ipat, nginikan tataying panalangin na tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopaning pakalulo mo mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan at mikabos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pagsadyan ming panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Huling keka ing kayarian at ing kayupayan, ang poning ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan na lakuan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik na ding kasalanan minuning pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, lain ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyay ang pon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Pakitapong ini mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kawan. Kami
Niyo ing kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato. Niyo ing ginutang Yeso Kristo, ing puning ubas, anong nuta mo sukat manatiling makatahid kay anting sanga kanita, pasipamunga tamong lakal. Nontang initang agataning ginuban makisuluking kayang dulang. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Handog niyang hinayay sariwang pastulan, ang pahingaan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginlawan, sa tumpak na landas, siya ang patnubay, ang Panginoon, ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Lubos, madilim na lambakman ang dadahakin ko. Wala akong sinta, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkol, ang siyang gabay ko. Kanan niyang pagano, siglat ang bulan ko. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeting online streaming, abayan na kayong ngening pamangati kaniting dapat ng espiritual na pamakinapang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tangkapanda ka. Dapat pauli na ning ngening penantit era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan ta ka bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. manalangin tamo. O maganakang ipami, pakiramdaman mo sana ing panalangin mi ban ing pamakyabe mi karing banala misteryo, ning pangakabus, makasaup ke kami king kasalukuyan, at isadya na kami para king tulang alang kapupusan, iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kayanakan, anak at makatwa, balang metong kay katamo, may yawos, maging sanga, ating ginuyang maging punning ubas, batamong makapamungang dakal. Tanggapan tangyan ng benisyon ng Diyos, at maging dalan sana ban, apakibat ang tayong panagkat na ng kaya katang pamigunam, kaniting misang kaya katang darawon. Manatiling makatayid, anting sanga, king punning ubas, batang makapamunga. Ing ginuman tabi kaya kayo. At ke kanti mo rin. Kapulian at kapasalamatan kaya kayampang mi o Diyos. At kapamilatan na sana ning lugod mo't pakalulu. Misan mo pang yatsad ding mayupaya mong gamat tagkilan ming balang metong kaya kami.
at mayapang paluban ng grasyang pakayap kay mabilubing katawan at pangatao. Kanito, malagwat lubos kayong mipaldan kumayap ka ring sakit ming pisikal, emotional, psychological at spiritual. Adyan man sanang pamilya at pakamalan mi, kambera ring aliwang taong papa, nga di mo naman kaya kami, lalo na kaya king registration ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, karing miyaliwang programa, lalo na kaniting misang kaya kaming yampang gamitan mo yung kasangkapan ng DWBL 91.9 Bright FM, kami ring sablang susuyo, talasuyo mong manigobra magmisyon kaya tiking radio ng Archdiocese San Fernando, Pampanga. Payabot mong yun, O Diyos, ang gana ka rin kakaluguran, nula pa man ka rin makiramdam king radio, makiraki ka ni Timisa, o manal bihe king live streaming, mangintulid miya biyeng grasya at pakayapan ming balang metong at dinan kapaldanan, adwan mi ti O Diyos, king lagyo ng Jesus, king ginuming sinubling mebye. Amen. Labing adwang Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando, Ipanalangin mo patuloy kami. ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan Sagradong mo Puso kami. ng Jesus, Pakaluluwan o pakayap mo ng kami. pusong Jesus, Pakaluluwan mo Jesus kami. ginuming sinubing mebye, Pakaluluwan Atlong mo kami. Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dyan mo kaming kapal na Diyos at pakayapang lubos. King lagyo ng Jesus, pagalubing grasyang makibat ka rin kanya-kanyaming kaya donan. King lagyo ng Jesus, dinan mo keng pami katagon. Kanita, makapamunga keng dakal. Magkapilit kami mo, papanatilian, ing pangatahid mi, kang Jesus anting puning ubas, at ikami ring kayang sanga. Makanyan mo kaya ngayon panuan o Diyos, bendisyonan pakayapan dinan kapaldanan. King lagyo na ning ipa at ning anak, at ning espiritong banal. Amen. 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 Kumena kayo king kapayapan. Aleluya. Aleluya. Salamat king Diyos. Hallelujah. Lakad mong salamat, maya paugto kaya kongan. Sinubli ang mebye, ale, aleluya. Sinubli ang mebye, aleluya. Sinubli ang mebye, aleluya. Ale, alelu, aleluya.